Merhaba ji hemû giştiyara, selav û rez. Li Kurdistana Bakur wek bi Kurtasî ez dixwazim vana bînim ziman. Pêvajoya damezrandina komarê û siyaseta Kemalizmê ya derhefê Kurdan re. Damezrandina komara Tirkiye projeyeka İngilizan bû. İngilizan vê demê ji bo hêzekî astengdar li pêşiya Yekîtiya Sovyetê ya ku kargeriya xwe li ser Kurdistanê û Anadolê zêde dikir pêk bînin. Biryara damezrandina devleta Tirk dane û piştgiriya Mustafa Kemal pêk anîne. Vê guhartina tevgera İngilizan piştî zî bi armanca serrastkirina projeya Sewreyê. Wan bi guhartina vê tevgerê re dest ji piştgirtiya Yunana li Anadolê berdane, dema Yunana bi paşva diçin, Tirkan jî bi peyva wan dikevin İzmirê. Kurtayî cenga rizgariya Tirkan ev. Stratejiya Kemalizmê a salên navbera 1919 û 24 da bi alkariya evîkandina Kurdan a bi hêviyê nediyar tasfiyekirina netewiyên nemisliman bû. Ango wan hêj di serî da polîtikayê netewperest, nijadperest û yekparêziyê ku ji îtihata Terakî girtibûn ji xwe re kiribûn bingeh. Ji xwe bi biryara ku di Kongreya Sêwazê, Erzurumê û di Giştinameya Amasyê da hatibûn girtin de rizgariya Tirkan li ser binyada tunebûna milletê din hatibû destnîşankirin. Mustafa Kemal him di bir pêvajoya ku li dijî gelên Xristiyan xastibû Kurdan bigire cemxwe û him jî tunekirina tekoşîna netewiya saziyên Kurda kiribû armanc de proje de behevra. Mînav cemiyeta Kurdan yan li Amedê bu xasteke walî bi pesinkirina Mustafa Kemal hat girtin. Piştre malûm e çi qewîmî bi planê vî jenosîst û kirkirinê Mîna, Dêrsin, Zîlan, Agirî, Şeyx Saîd û Xoşgirî berdewam kir. Di mêjeya 2021 da di meclisê da bi dengên piraniyê zêde Kanûna Teşkîlata Esasî hat pejirandin. Têda jî ji Kurdan re otonomî û xalên taybetiyê rêveberiya heremî jî digirtin. Lêbelê digel ku heta mêjoya 20 Nîsanê 1924 da di meretiyê da ma jî xastekên netewiyê yên Kurdan ên biçûk jî neketin pratikê. Di pêvajoya 3 salan ku mavazagona 1921 di meretiyê da bû, Kemalistan li gor raşeviya geşedanên hundir û natewî dîtin ku şert û merc ji wan re baş dimeşin û amedekirina magazona 1924 vê pêvajoyê derbasbûnê da bidawî kirin. Bi magazona 24 komar ji bo millet û baweriyên ji dervayê mezheba Sunnî û netewê Tirkan vegorî zindanekê. Heta roja me jî gel û baweriyên ol yê din di nava kirasê dînan da nikarin nefes bigirin. Gelê me vî kirasê dînan ên yekperest û nijadperest qet qebûl nekir. Bi pêlên sehildan û raperînên li pey hev li hember sekinî heta îro. Di dariya salê 1905 û destpêka salên 1960 da bi pêşkestina tekoşîna nû a Kurdistana Başûr bi zindankirina şel û neh siyasetmedar û ronaqbîrê Kurd di salên 60 da bi navenda Demokratîk a Sînordar û bi damezrandina Partiya Karkerê Tirkiye bi mabesta xastekên netewî cîgirtin bi aktif a hêzên demokratîkê netewî yên Kurd di nav tîpê de bi sehirdana tekoşînê serxebûnê netewî ku
به کارگری بای چپگیری و سوسیالیزم یک دا اصلا گردونی دا بهز دهات لباکر کردستان جی تکوشین نتوی جو نخوا دوی زندی بود. دوی پیواجوی دا ولد پارست چپگیر و هزم کمونیست بسایا درس تکوشین بوری گرتو بون با آرمانج شیوه رخستن و تکوشین نو رابون سر پیا. یک جی تایبتمندین و پیلا نو ابو که سیاست دموکراتیک سیویل گیشت آستکا گرسهی بوینه. رژیم ترکی به اساس خدا جوه تایبتمندی تبگره کرد بزدایی بو و لما کد ناو لیو تبگره کنده. به دربه 12 آذر 1071 و 12 ایلول 1908 جنابدرین هیزن دموکراتیک کرد کر آرمانج و جوگلک آلین ویجی بسر کرد. پلچکاندن حرکت دموکراتیک آسیویل که دبین زخت و ایرشن سال 1908 دا بو قدها کرنا آزادیان و معفین بنگهیم اشکنجه لزندان آمده که مروان لمروواتی دده فدیکرن ده نظر گلدا بون سبب حرس و برتکه که مزن این که هیوی و به هیوی دهوراندن. تکوشین چکداری یا که PKK ده سال 1984 دا دست بکرن به رژه که مزن به برتک و حرسه را گیشتن هبوده. بله ده سال 1990 دا دیگر همو سازگریا فیشارا گرانجی ده سری دا پیروز کرنا نوروزه تبگره دموکراتیکا سیویل جرنوه و گرسهی به دست خست و روش مزنزی دبیه. گر ده گر ایرو سیاست ترکیه لدرگا و لهندر لسر بنگاه تنکرنا دستگرتی کردان هاتیه پلان کرن. ده انجام گشتن لباشور و تکوشینا که ده سال 1990 دا لباکور کردستان پیش کرد رادر دولت ترک گوتن ام راستی کردان ده پریژین ناست کرد. گوتن رای یکتی اروپا دا آمده دا درباز داره. سال 2013 دا جی اردوغان گوت کردستان هی ترت کردی هات آبا کرن و هفوده. لی بله قد اف گوتن و پیگاه و آوه که فرمی ده زاگونا و ده ماغازاگونه دا جی نگرتن. رادر تر جبو پروپاگانده گر جوان را پیوست بیه دو گوتن کردستان هی لی ده فرمیتی دا اینجی کرد هم والاتی ترکن این که به اصل خوب کرده. در بجاتن هفته حزیران 2015 دا هدف صدر 13 رژه و 8 مبوس به دست خستن. جقارسی حتی رخای رنگ رخشنیر بو رنگ کی کردی. نقشری بو رنگ کی کردی. پشتیوان گشتانا لیجنه ابلهی نتوی یا ترک روشا ریوربریا هرم کردستانی و ریوربریا خسر آروجاوا دنه با خدا نرخان و کنسپت قانون دستشان کرد. آرمانج هز دموکراتیک سیویل برای شکستن و لدروی سینورجی آرمانج روخاندنا بنیاد فدرال این کریارو و فرمی بود. بله ده هلبجاتن حزیران دا آکفه داکت رژه چلیج سدیجی بو دستراتی به سر خوبا پرانی دنگه به دست نخستن. اردوغان خو ندا بر کوالسیون و به گرتنا بریاره هلبجاتنا پیشوه لیک مجدارا 2015 دا بریار دا. پاشی او بریاره بویر جیلپه هر قویمی. قتلیام سروجی، کشتنا پولیس جیلان تناره، قتلیام انقره و جوان قتلیام و پراخستون داویه پیواجوه چارسریه جی خارانه. بله ده همان پیواجوه دا طبق 2015 دا شر خندکان آلف دا و حتی آدار 2016 دنوان دا باجاران دا دوم کر باجار هاتن شویتاندن و روخاندن. تبگر دموکراتیکا سیویل آگرسهی کلو کولانا و لخادان دهرقی بلاغ بو و هیجی را نبیه و بخوبا نهاتیه. دوان شرط و مرجن
hilbijartinê li mijdara 2015 da bêkar AKP rêjeya dengê xwe gihand di sedîra çel û nah û di meclîsê de piraniya desthilatdariyê ji dest xwe xist. İttifaqa Komarê niha stratejiya ku piştî hilbijartina Hezîrana 2015 eşkere kiribû, li peyê hilbijartina mijdarê jî bi xurtî didomîne. Lewra ew tekoşîna azadiya netewî ya li çar parçeyê Kurdistanê li pêşiya armanjê xwe astengên esasî dibînin. Li ber ku hêzên demokratîk ên neteweyê Kurd li gel tekoşîna xwe ya netewî di tekoşîna demokrasiya li Tirkiyeyê da jî bûye dînamîkekî girîng. Ne tenê li hilbijartina herêmî da, her wiha di hilbijartinê gelemperî da jî bûna mifteyên çareseriyê. Lewma ji bo bê bandorkirina siyaseta sivîl çi di zestê wan tê dikin û dişopînin. Wek çend mînak tê zanîn ki li dijî qanûn û bi nihaqiyeka eşkere serokên şaredariyên ê hatin hilbijartin li ser kar dûrxistin li dersa wan qayûman eqdad dikin. Yekê digotin heta li çiya biçek digerin werin li deştê siyasetê bikin, niha kadroyên siyasetê sivîl ên Kurd ku siyasetmedarên deştê ne bi bincavkirin û girtinê bê ser û bê ber tasfiye dikin. Nivîskar, hunermend, ronakbîr, siyasetmedar, Kurd hemî kesî di bin navê patenta kejekê da têne dazirandin. Li dijî partiyên mîna PAX, PSK, PDK û KKP ji ber ku qaşû di navê wan da peyva Kurdistan heye, doza girtinê hate vekirin. Bu Kurdî dewleta Tirk ne tenê li dijî şêveya siyaseta Kurdan e. Ev li dijî karê siyaseta wan e, divê bira Kurd siyasetê nekin. Armanja din ji ev e ku li başûrê Kurdistanê heta ku pêkan be yekeniyê xwe yên leşkerî sevkî aliyên hundir bikin û li wir mayînde bibin. Bikin û wan li wir mayînde bihêlin. Li Bakirê Kurdistanê piskirêkê vekem bê çînî û geşedena kapitalizmê meseleyê karkeran ê aborûnê cîvakî çi ye? Bi kirtasî çend gotin ez ê serwanan dixwazin. Dibêjin li Kurdistana Bakur îro tenê li bajarê Dîlokê 400,000 karkerê mûşexûr hene. Gava karkerên li Rihayê, Mereşê, Semsûrê, Meletê, Xarpût û êdî yên li Mêrdîn, Elîn û li Amedê jî hejmarê zêde dibin, eşkereyekê li Kurdistana Bakur hêzê karkeran wek em bên nesnel heye û gav gazî bihêz dibe. Di encama geşedanê salê 1990 da li paralêla kapitalizmê li Kurdistana Bakur mezinbûna Çîna kerkeran jî pêkhat ew berdewam e. Ango Çîna karkeran bi avayekî hêjmarî darengî heye lê ji aliyê siyasî û wek em bên meslekî da bê rêxistinin ew bê rêxistinbûn berdewam dike. Îro li Kurdistanê pirsgirêkên Çîna karkeran ê civakî û aborî yên dirsozî henin. Ji xwe berê jî mîna şêrpençeyekî civakî betalî xwe li civakê pêça bû. Bi derketina Korona-19 êdî her sê karkeran yek jivan betalî man. Karkerên ku dixebitin jî ji ber spandinên saziyên taşeronan jî mafên sosyal bêparin, mahkûmin xebata şert û mercên wek em bên dema navendî ne, bi arişiyên mîna tezmînata qedemiyê, mûçeyê xebata zêde, şertên servîsî û xwarinê ev robûrûne ew meseleyê van civakî her roj gav û gav giran dibe. Beşek ku karker ji wan kiryaran haydarin lê ji ber ku qasî xebetkarekî qasî betalî henin. Henin ditirsin ew ê hema bê sedem bê hûq di kar va werin abitin ji bo wê dengê xwe dernaxin. Ji bilî wê li Kurdistanê fîşereka ciddî ya siyasî li ser karkeran heye lêpirsîn û raşeviya tu cudaxwazî di dengê xwe didî partiyê cudaxwaz mîna
politika ka devlete li ser karkera tê meşandin ew bandora ka mezin e. Li Kurdistanê di vê pêvajoya ku mûçeyê kêmtirin hatiye bin sînorê birçîbûyînê betalî deriyê hemû malbatan lê daye mûçe ji aliyê enflasyonê û hatiye helandin komünîst û sosyalîst bi pêşxistina tekoşîna bo mafên civakî û aborî bi dîtina rêyên pevdîhanê bi kar bi bêkar karker û xebetkaran ve xîzan ra rûbirûnin gel rokê pêş de xebata aborî û civakî li Kurdistana Bakur em bilind bikin. Silav jê li ji we re.